Dakle, evo, koronavirus dao vas je strah i da li sami poduzimate neke mjere za zaštite? Pa vidite, ovako u Raji se pojavio taj neki određeni strah, obzirom da još uvijek ne znamo ti slučajevi koji se pojavili i svašta nešto, šta je s njih, kako je, šta je u suštini, ne znam. Kod mene nema nikakvog straha, bit će šta bude, tako. Nastavio sam da živim kako sam živio i to je to. Jesu li standardne mjere koje poduzimate pranje ruku? Pa naravno, standardne mjere su uvijek bile osnovna higijena koja se treba uvijek poštovati, ne samo kad su virusi. Uglavnom bavim se mišljenjem stručnjaka, šta oni kažu za to, a ne da se čita sad mnogo portala, piše neke svoje analize, statistike, izvlači to. Jel znate broj na koji se trebate javiti u slučaju da sumnjate na koronu? Pa ne znam, na pamet ne znam. Ma što bi me bilo strah, mislim, ono što bi se desiti, desit će se, ali sve mjere predostrožnosti poduzmete i to je to. Jel znate na koje brojeve trebate se obratiti? Da, Federalni zavod za javno zdravstvo, ne znam ih na pamet, ali imam pribilježeno, naravno, ukoliko se pojave neki simptomi, sad i simptomi su dosta različiti. Imate gripu, imate prehladu, imate ovaj virus korone, tako da ih je teško razlikovati. Ono u krajnjem slučaju izolacija i samo kontrola, ništa drugo. Pa ne znam, što se tiče korone, pa iskreno kad čujem koliko je ljudi ali umrlo, bude me strah, ali mislim da mjere koja poduzme naredno pranje ruku što smo trebali i prije korone, mislim da je samo korona dobro donijela što je podila svijest o čistoći. Mislim da smo sad puno čišći narod, ali kao kad prošetam, vidim samo da su ljudi baš bolji. Iskreno, ja mislim što Bog da, bit će tako da. Iskreno, bojim se, strah me, ali ne baš toliko mjeri da se sad nešto kao posumam. Da li znate broj na koji se možete javiti? Pa imamo zapisano, moja mama je hronični bolesnik, mama ja ne dozvoljava da izlazim, ali što se tiče mene, ja sam tu aktivna. Mislim, ne baš popodne ne izlazim, ali to ujutru okej, kafa, posao. Ne može stati, život sigurno neće stati. Samo se bojim, s obzirom na naše vlasti, da ne doživimo scenarij i toga me iskreno strah. Zašto mislim da mi nismo spremni na to. I vi standardne mjere poduzimate pranje ruku? Pa mislim iskreno dezinfektivno sredstvo ne mogu više da nađem, koristila sam ono malu balenu, to više ne mogu. Perem ruke, mislim iskreno kud sam obezbijedila s tim nekim sredstvima osnovnim za čišćenje. Bojim se virusa, ali poduzimam. Znači čistim ruke, dezinfektivnim sredstvom, to je sve to opća higijena koja se treba praktikovati bez uslova da li je virus neki. Ja mislim da je stvorena panika neka. Bezvezna panika, mediji su samo to previše prenapucali. 2% je smrtnost virusa. Više ljudi umre od gripe obične, znači godišnje, mjesečno, džabe. Da li znate broj na koji se trebate javiti u slučaju da sumnjate?